Serchhip Cable Network clear to te chibai ule chansin thari longai thla anga chiar tu Lucille Chanhimi. Deputy Speaker le tui kumbial tu MLA ni bokin THENTLANG KHAWTLANG HRUAITU shang tenen INKAWM na hun an nei. Engineer rin oma tui kumbial tu MLA Deputy Speaker ni bok chuan va in khan THENTLANG KHAWTLANG HRUAITU VC YMA MHEP MUP ramche board tenen KHAWTLANG in ezon nangial het an nei thei nana malak dan tur an soi ho. Deputy Speaker Engineer rin oma chuan tlang ram lo nei ban sanin huan ram hun het nei tura malak angai poimo ber pakhat ani thu soyen abial chung ko chen khat phei chuan hlotlin nan na satak an mu to thu asoi THENTLANG khwa po in tun hun ram the hun lo ni mai tura hian huan ram het le thil chin tur neya malave tura somen an malak na po thei to pa pui a in huam thu asoi ling road lai zel dan tur te an ram nei dan te eng anga malak chi nge ti te an malak to na le an har san te chatakin an soi ho ani bial tu MLA hian khovel hun shanga ezon na top thei lo le mitinin kan mamo chu lowa changa kan thar chwa hi ani ati kan thil chin ho po shal chwan lam nen ngai to aranin malak zel apoi mo thu asoi Deputy Speaker hi THENTLANG MNF HRUAITU tenena INKAWM ho na hun nei bokin MNF Block President T sang zwala po into soi na hun aneya party malak na tu shang le KHAWTLANG mamo te an soi ho Deputy Speaker hi pu H lel rolian SEDP Sport Development Board member le MNF tuikum Block HRUAITU chen khatten an choi om bok ani Serchhip District ta HRIKAI ENKAWL lai mi somriat pathum an la om Tundin huna Serchhip District ta HRIKAI ENKAWL na HRIKAI ENKAWL mek mi somriat pathum an la om meka Nursing School Serchhip mi som panga IAH Tenzola mi som thum patni 4C Chingchi pa mi pathum omin Home Isolation mi som thum pathum an omeka va in khan HRIKAI ENKAWL zing changin mi som Nursing School Serchhip changin mi pasari le Home Isolation mi pathum damat swatir anni New Serchhip North VC HUAM chunga SAKHI no hruai lai HUMHALH ani New Serchhip North Village Council area HUAM chung ki kon than mual pangper vela tun lai hian SAKHI no hruai lai ommekin ki kon venga changa mu theya a in lar fo chin thule heng SAKHI nu fa te hi Forest Department le New Serchhip North VC changkop te chuan mi tu ma in anti nat lo nan an HUMHALH thu soin thu oi lova lo khoi lui le lo ti hlum an omani chuan Wildlife Protection Act 1972 Schedule 3 number 1 manga shem ani don thu pu RL chuan oma honorary wildlife warden Serchhip District chuan asoi ani KARLEH thochani hian Serchhip Sports Stadium hontum ani hun engoma centralai ten a hun an lo nga to Serchhip Sport Complex a Sports Stadium chu KARLEH thochani August somthum sang hi somni pakhat chundar som pani khian hon ani don ta a shilenga wanga mipui punkhom arem chan lawa wangin biak mu theina manga hon tur ne en UDNPA Department sangtu Deputy Chief Minister Ton Luyele Sport Minister Robert Romoy Roy te ten an hongang Vain Khan Mizoram Chief Minister le NEC Secretary te chuan INKAWM na hun chatak an nei NEC Secretary Puke Moses Chalai chuan tuk in Zing Khan Chief Minister Zoram thanga chu apisa mu en Mizorama NEC hnuaya malak na te an soidun Chief Minister le NEC Secretary hian Mizoram le India marchaka economy ti masona chungchang soidunin general na apoi mo thu an soya Puke Moses Chalai chuan Mizoram chu NEC project shang te akalpui dana thokcha ati thu asoi NEC Secretary hi pu El Beimopha Deputy Secretary le pu Mehir Day Senior Private Secretary NEC 10 Anjoyoma Chief Minister nen anin INKAWM no hian Additional Chief Secretary pu JC Ramthanganen anin mubok ani KAWTLANG DC Having District Level Coordination Committee for Forecast chu anchukhom Nimin Khan Pusi Silal Swangki ma Deputy Commissioner KAWTLANG District Having District Level Coordination Committee for Fostering Climate Resilient Upland Farming System in the Northeast chu DC Conference Hall an chukhom Pusi Silal Swangki ma chuan focus project chu kutna thoktu tele mipui te ta na hamchat na tam tak pot swak thei tur ani thu soyen changkai taka man ani theinan department shanga thoktu te chu tho hauna chatak hnuaya theitop chwa chin turin afuya Focus ham chana dong tu te na thlai chi pek du tok mai lova lok le chazo ka thlai an thar chwa ngei theina na zirtir na pek le en pui zui apoi mo hle ani ati thlai ching tu ten nei tu ni na ril rupua an tho theina mo phurna pethiam turin thok tu te chu acha bok ani
Pilal Nunpui Parte Block Agriculture Officer and District Project Manager focus in Atarlandanin focus project noya hian Khozol District chu circle pathuma chenni in Kolkul circle noya hian Khoparuk omin Kohai circle noya Khosom omin Khozol circle a Khosom paruk a oma lonei tu Intel Khompol Farmers Interest Group FIG Zali som paruk omekin hengzinga somkwa panhite chuan FIG Grand Pet andong to nge ani Khozol District circle shang pathuma te hian aram leilung le borua ka zirin thlai chi shang chin chin ani a tundin huna lonei mi chung ko sang khat zathum somnga pariat hne na thlai chin tu shang thingfang ma balhla lakhui thei RCM vaimim soyabin dragon fruit le alu ba ka slake lime le leicha te sem ani to bok Horticulture Department ne na tho hona kaltlangin dragon fruit quintal somle pani chuang thar chwa to ne en heng hi district chung ko shang ba ka Mizoram chung le pon mundanga te po thon chwa ani to a focus project kaltlangin Khozol district chunga tuile leiluang ral tur venan check dam somnga pani siam zo to ani a tuikho na le semna somni siam zo to ne en thom mek lai paruka oma chung ko zanhi somnga pani tan ram hectare somthum pasari point pariata zawa bench terracing ti ani to bok District Level Coordination Committee for Fostering Climate Resilient Upland Farming System in the Northeast focus meeting a hian District Management Unit Khozol District ta Thoktebaka Line Department dangte Rural Development Horticulture Department Agriculture Department Animal Husbandry and Veterinary Department District Rural Development Agency Forest le District Village Council Association HRUAITU te antel ani Government ti Romana College chuan va in khan zirlai ti cha choi moina hun an mang Government ti Romana College chuan va in khan Mizoram University in undergraduate exam about saya an college changa pass thra ti choi moina an mang kumsang ni somhnia Mizoram University in exam about saya Government ti Romana College hian BA final exam mi zanhi somru pakwa omin za somsari pariatin an pasa sanghi somhni pakhata BA final result chwaka candidate zathum somli pariat omin za somkwa parukin an pas ani kumsanghi somhni pakhat result chwaka hian aizol khopui chunga Mizoram Sarkari na ENKAWL college pass percentage asana ber ani Hehun Manpuitu MJA General Headquarters President Zonun Sanga Khiangte chuan Mizoram Sarkar hnuaia college dingzinga result nei chaber ani chu chuan ati thu asoi a building le hmunhma lama chuan college ropui ber ani lo mai theya a chunga omte in ropuya chu in thiamna hmangin pon chwa in a ani ati graduate third po government ti Romana College chuak chu andangam big tur ani ti rilupu turin acha Kutna thona po azir sang nge chuan idea an nei chachina akong mang an shinge nge fo ati Government ti Romana College Principal Dr. Jennifer Lalbiak dikit chuan an zirlai hlotling songsong telom puina le soimoina chu huam zau zo ka ti andu viaw lain shileng laka inkai shwaina awanga arem chang talo chu poi anti thu asoya abikin ati chazwal te phei chu hei aya ropuya soimoi phu anti thu soyin anti theitok chu pomsak turin angen ti asoi ani Mizoram University in undergraduate exama Government ti Romana College azirlai ti chate hi sanghi somni khan shileng wangbukin lompuina manthei anilawa kumsanghi somni pakhat exama ti chanen lompuina hlan kop ngalni en category sompalia soimoina hi semchwa ani Government ti Romana College hi kumsang khazakwa somkwa panhia din ania undergraduate level a subject pariat zirna omen zirlai sangkhazathum somriat an ommek National Assessment and Accreditation Council chuan grade B apea thoktu somnga pathumin an ENKAWL mek ani Government ti Romana College Thingsir Cultural Club Patrona MJA President Ruat ani Government ti Romana College Thingsir Cultural Club chuan MJA General Headquarters President chu ang club patrona tan an ruata he ruat na hi voina zirlai ti chachoi moina hun man rual hian man ve ngal ani He college principal Dr. Jennifer Lalbiak dikit chuan MJA nen an college thodun na cha in MJA chu an college du sak MM2 an ni ti asoya an cultural club ngai hlutpui tu an ni na an theng hilawa hei wang hian MJA ne na hlan let ve du an neya MJA member te an baya hlan arem lawa wangin MJA president in club patron ni na an hlan ti asoi ani Dr. Lelswan Omi Cultural Report pek danin October ni somsang hi somkhan Thingsir Cultural Club hidin ania Art and Culture Department in College Cultural Club a recognize masak ber anni
Mizoram chung le India ram hundanga program shang somli pangat chuanga antel to a India Independence Day lomna New Delhi in aneya po cultural show anei to ani inti siakna lom man pakhat na ba ka panhina le pathum na lak anei nwal to bok tuna hian club members a somthum vel anei mek ani Serchhip Range Development Council in Civil Service le Technical Zirlai te chanpuina anhlan Voinkan Serchhip Range Development Council SRDC chuan UPSC Civil Service Coaching kalmek pakhat NDA X-ray technician le lab technician zirlai thanbik SRDC area mi te hna chanpuina SRDC Chairman Office Chamber a pek anni Puel thangmoya Chairman SRDC chuan Chief Minister zom tak puzoram thangazara SRDC chuan hmelthar amua nidanga ti ngai lo zirna lama SRDC sumhan theina po sanghi som pakwa khan Mizoram sarkarin min siam sak ani ati he scheme noya hian zirlai thiam thei khosak har sa zwalmi somni pathum lai chanpuina pek ani to ba ka SRDC area HUAM chunga sarkar sikula zirtir tu indailona a SRDC chuan zirtir tu kumtin arot sak boka Aizolwang mwala SRDC area zirlai titan cheng noi zani senator hostel sakmek ani ti thu asoiba ka chairman chuan heng awangot po hian zirlai tele zirlai nu le paten lomna chang kan shet achul hle ani ati zirlai te chu anwan nei zia sha khotlang le ramtana chhortlak ni tura zir chuak ngei turin afui bok he huna hian SRDC chairman chuan tlangwal paukhanmu nga primary school zirlai ani laya electric man nawanga kut panhi chanta chungko har satak ni bok chuti chunga BA pasa MA hial zir zom thei chu SRDC in zirlai titana ambassador tura arwa thu puangen ani achang hian kut ke kim nei du to ka kut mang thei titana chona na satak ani thu asoi bok he hun hi pungul zathwama development officer SRDC na kaishwaya zirlai sponsor te mingtar langin UPSC civil service coaching ALS New Delhi kalmek nei hlupui hi chengnoi khat a sponsor ani thote nikum sang hi sompakwa a Mizoram achanga NDA interview turatling omchun muanding liana te khangkhwa chu chengnoi khat sing ni a interview na tura coaching kalna le sen saudang zongjong tumsak ani thote dingwan sanga X-ray technician zir tur sponsor nan cheng singthum sangruk le vung thanpui mimbung lab technician zirlai sponsor nan cheng singthum sangruk hlan anni ti a report ani tun kumkalta sanghi sompakwale sanghi somni khan zirlai first division a pass chungko harsami somni pathum tetan cheng singkhat sanga zel awain chengnoi somthum panni SRDC na pek chwa thu te tarlan ani a tuna hian SRDC area chunga zirna inshangshanga indailona phushuk tura SRDC sumachanga zirtir tu pakwa roi mek ani thu asweilang bok SRDC in zirlai a sponsor tele an chung te achangin lom thu soina le hetiang chanpuina andon hi ropui anti thu ba ka theitop chua chhortlak ni ngei tura zir chuangai antum thu an soi ani he hun hi SSPP headquarters aizo HRUAITU tele SRDC hostel and education committee member tele sombik ten an manpui ani NEC Secretary le Mizoram Chief Secretary Havin Mizoram chunga NEC suma mason hatho mek te thlir hauna hun nei ani Mizoram chung masona kongshang shang Northeastern Council NEC sum manga tho mek project somni paruk te chu voin khan Chief Secretary pulalun moe chuangau le NEC Secretary pu Moses achalai Havin Aijal kapa uluk taka thlir hau ani a khailak omlova zowat ani theinan malak ni se anti ani Pulal nun moe chuangau chuan NEC Secretary pu Moses achalai hawa Mizoram chung neya NEC review meeting nei thei ani chu alom om tak zet ti in atel songsong te he hun mangchangkai tur hian afuya project antho mek te chakle om senei zo ka an kalpui theina turin har satna anto te kalphung chazok nia an shiat te chule poimo anti apyang zalen taka soi turin acha NEC hian marchak state shang nasatakin masona na athoka Mizoram po NEC malak chorchangkai berte zinga atel ani ati pu Moses achalai chuan marchak state chu Asian ramtene na in naitaka ani awangin in sumdona konga an mabak aeng hle ati a heng ramachanga lak lulam hoi ringot nilovin thon chwa kan nei ve turani te in marchak state chengte chanla turin afui Mizoram chu NEC sumachanga project kalpuite anthok chathokhat nia amu thu asoya ahun taka sum andon theina turin NEC pi sapuya thelu tur chul angzongsong ahun taka thelu chin turin acha ani voin meeting a hian planning secretary pulalmal somachuan Mizoram in NEC fund changin na athomek soifiana hun amanga
tundin hmuna project thomek somni parukomin chungzinga sompanga te chu komin sarkar kumchung hian thozo man leise ani khati zong kha chachin thar kan ti chwa theite chu ani e